Kuzwa Paulo tulokarukini wa simtore ya wigana Uchikawa kwa shilingi kashanu Uchizo rangu anga government yobote ikaita kwa mishoro ikaita ine sente Bati bakaba zine waza yani satiza aunu So Ogomu rabi outukugamba mnonga most of the days Okushisha politics za Uganda Tomu nokchira kagamba bakamukwata kubungu maye album ya NRM Uganda kazumu multi-party dispensation itakabire ready for Kunku wajiresi akakura mneza kumugobera Because akakozesa ka statement kacheka ringwa court ito abanyangore ntuliyobura Peno zo mstaro ya muburo obwanaka obusheko obura obwera oya mumwezi je ugumiza muchwa uchwa namabare osigazobo Actually that's where the decay of politics emanated from because obwaza kucho Paulo nibuze kitakuja kubacha President Museveni niki imwe byanyu byababi Bakini I'm telling you the verbatim wa kuja kama chakani because I quoted Sati iwaka jejana ka wo mujeje show ora lero karamu yawe nkomba ninga yabo mfunguro no ninga yawa mabara kuza kutopa yo mwezi But you divert Ugandans as a shah issues is talk with tugameze kugaserianga power of recent tukamazire kwezi but you have billion nkago mu second zinkaga Bank of Uganda same week minister wa finance ombezi akakutebolinga ite akushaba ngo bayisa bagende behozo mu African Development Bank billion nkaga na mukaga kungezi tuba kuziba ezerna account Ebe tukabiga mbate ndureba ate ndureba process jezereki eziryaha omicho eziryama so okuleta Ebibiina as in the right answer kagamera mutine muntu ngunaza wrong no opposition abazungu bechi bakusinga they disagree looking for agreements disagreements are healthy but looking for a common agreement kana tukweza tubagaba batukatu ino mwana tukushoma nawe kizamu kuchabere kikaru bakopa nizina bakopa nizina abaho Paulo hati yabo Paulo kali atari kibuzo yuwariye so hata abanyeganda tucheza tukopa because to me I don't see obuba kujangu ya fighting zero tolerance to corruption kuriyo mu opposition bakobwa de rukaga bitano okicheza ngo bakobwa de bitano ngobu bukade bitano ze ku constituency you are doing you are not doing a favor to Ugandans you either ujitu bukade bitano na bugaruza yo wananga wendo koleka kamera nkomo wachikozere akazigazo parliament ya za kweza ini bike tugure moto kashira parliament bukaburu wathe kutagure kibina kikabaho at poro eka ku reporting kanyishe but aka come to that no aka no nekanga ngakirali ngo apa ni wakabuza the 500 zambuga ekabere handshake tine political party nemwe ombyafai yarakamandingire abe aba MPs bayo ngo batatunga motoka batatunga nanka ezikugenda mu financement na allowances in fact I mean kugambira wa comparing the region sana wenda kutukora in bad faith as Uganda no region so no East Africa bashanga na ba MPs bayakasente washange ensiri omukatimba no yotyenju so ati inchura nimbuza ngo kashange sero mukatimba atuwaye tyenju
ashko petrol you may think about it wayisimbiro muyangaliyo akafuna Akaruru kamwe by coincidence akati akasese akite mitwara cyanana y'abanya Uganda hata wakataranya mbisete kanje StartTimes. So now embera nindeba nywani banyemba dojinga ikintu bavuza maybe ninja kukibona ingungu umuntu randetere kivaje n'inanya ngenda ngutwe twatandisira Ebibiina gumani byeshaturamu kandi ibintu bitoreka mu byenda gita Uganda Ebibiina nibyejamu byenda gita Uganda konka nibyebagandisa ugatandikira kibina kisi iwe umutarika kibina kisi anoreba cyo muno future yanyu kunera okutandika nimanza we know next month no graduate hati omuntu no graduate so omuntu taza kure we suit no graduate akoze besanje no graduate abo kubo ino bugeni so nige tubanze tukebuze omuka yawe no butekirizana kabate ino kareho abo nki hati no bani batandika pressure groups abo nki batarazitandikire buri abo nki bani bazitandika hati noreba obwiro bwingi ba politician kandi bakengwa bacyaba kuba follow so ekintu kigwenda gambe kintu cyane uku cyo kubanza kureba ngo mpugana nango abanza teye nupa hansi ko izire yakora alliance noha na Aryan Skin ideology ya Aryan Skin no gironda kubura konka eneki enteki tukweta panjandram celebrity panjandram nikimanyisa ki abantu kusanga umuntu nakunda kugira ngo nareba ideology yawe kugira ngo narebe yo gamba kureka nakunda uri mweshongozi no yishongaranye so wambuzo ti nupu neja kutsigara kati of course nupu aho kutsigara ho nindeba hataro abo kuba hati ashitugambira ninka abantu nkababira bayebetse imbere ticket yayi abagenzire Abadwan kayagenzire Mathias Mpuga yagenzire noreba Paulo yende kintu kitweta political novice Mathias Mpuga noreba ngo nukuza kuzomu nupuza kurwa mu DP kuzomu nupu DP yabaye na yetsimbamo kuza kuzomu umurunupu just akana kusinga Akaruru cause noreba buri kintu cyona cyetinga experience Paulo no wakuzuri mugezota tubasa kujoka shikanko koko yana ataho microphone zo gambiraho okashikano cyetaho it is your first time no wakuri mugezo no eting experience Bob Wine aka ninga center mucyaguranye akari political novice no abarize mu politics mpuga katandika politics by the mpuga katandika politics on campus cause ningisika kari muri aba founding ekigombe cyane bita Uganda Youth Democrats ekigombe ekigombo ekirinki grooming abana bingi mu business ngabagidi president by the way bakivumbi baha cyukaba grooming hata nabemezi bamani so nyoni ndeba ngo nuputene herine by the way nori wiri ukirikare atsabaje no wiri ukirikare hati mahina barakora ati mpuga nko kubakoratire buri Bob Wine ahari eria nankena ngento nawe nkabubo na kana surviving ankahi akana surviving hari celebrity panjandra mu nko kunani kugambira cause na structures zikazira kandi manifesto yo ekeriyeha konga ekintu cyabe no mutwe aka tuyiho dictator hati Paulo noreba na mnongo izo gendera abantu abakubetinga no muntu nagenda betting atera miliyoni 2 mukono gumu konkugiza ujotonda sente kizwaki zubura so ekintu kutunga ikintu takiteka tekiri hati nawe kana umureba dictator kutaramuheho ati dictator ko ararigeho okoreki abo kuba toine manifesto toine ki so mbweni nyoni ndeba mukureba kwanje nindeba ngo nupu orubazo rumuri rindi genda hata nene banka bubu na nene banka nka FDC hako niyo tuwe nonka political party yamani yitwikiriza mutwena nori buru kuyabene ba MPs bingi mu parliament hata mpugaza kutwara habe abo kuba mpuga nkano brand Mpuga is a brand on his own. Ego nokuzom nupakana akana ndo ushakinachi konkawe nkano brand. Kana Mpuga na makuza na politics. Abo kuba hata rebere bakamukomaho kire cya miliyoni 5
hatsi nimbasa kureta cyagantu kasakunda arete kakagaruka nkatwara attention y'abantu hati ya forming a pressure group ayagaraka yashitama pressure group kunda ashitame Bob Wine takwatanisa na Aryan Skin hati reka nkore alliance na Aryan Skin hako nuriba nuri kintu kikusoka ko Aryan Skin ta constructing sentences isatu muri English hati nija kwemerera ata akadeliveringa manifesto ye ninga no kireba so mbwen nyon wano buzoti nikisiganka hinupu nyoni ndeba ngo nupu na irine tag nka FDC okwetabuke kandi ngo cyatandika we still have time imumutegereze imija kwe n'ibindi biyongeraho abamwe bashatsana numango ina abantu bataha ujya subo tubine bigombe kwa kurangwa ahibweze hat barbega baha abadwan kango yagenda tegereza abandi reka abanza cyandikise manyate ki pressure group reka cyandikise be political party ora abantu baragenda masakankahi Bob Wine ekonko kwano joti Bob Wine bambe nupnese garanka nupeho ngo kutwano joti niza kusigaranga nebasa kusigaraho konke tsigare mukanya kake itsigare ahantu hake tekwiza kube inamani ngabwe yabe no muri rwa 2021 ikiti kikubasika ahubwo bikongera bigiteire of course tujyana baye bagiteireho konga at least kwa urongo mukigombe harimo Matthias Mpuga wano manya what Matthias Mpuga means and who he is oriba ngo Matthias Mpuga na unoza kumukorata nkomuntu by the way nabantu bene bakorata Matthias Mpuga kumuhura kureya kugamba cause Matthias Mpuga is an intellectual no muntu uri kwemerera gambo kamuhurikiza wawana kuromurimo ukagurwa ngo hukize Matthias Mpuga so wari abantu kabone bagenda bakurgaho ukiri yakurgaho kare yako alliance na Aryan Skin kandi ukwatanisa kwa Aryan Skin na nupo nako kutariho none urengo nuputene kwa netsigara ego neza kusigaraho kongate kujya kusigara ngo kuyabirire nija kutaga okay well thank you so much okay kare reka tubaze tufurire Mpuga gamadeni tuje na King turebe ulira ntibakontana ku kino kakali Rubongoya kyava mu Lwanyisa Rubongoya abo bali ku bintu bya goba chevu bwe muba mwagala byankyuka Rubongoya Lewis Davis tasobola kuleta wano nkyuka bwanaka yajumirane bukorwa by'abebembezi abekibiina kya nupu abo kugenda nibajoga abantu abariko bacira mu myaka bariko bajuma n'abantu abo kwe kuvora abakulembeze obukulembeze obw'ennono obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna mbuuza ekibuuzo Kyagulanyi oyagala kufuuka Kabaka wa Buganda oyagala kufuuka Katikkiro wa Buganda Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala Mpuga yashobora ngo kwerumangana Ebibiina nicyo kiremise mpindahinduka ikintu ekibamazira obwire bari kurwanirira. When you go out there, speak against pettiness, speak against divisionism, speak about self-interest, speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. Mpuga yashobora ngo bonko mukagogo barikwetagarusa rwona okurgayo kukora ekibiina hamwe no kwesimbaho okukorera abanya-Uganda. We shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda litugenda okulwanirira gwe mulimo gwaffe. Mpuga nagira ngo nibaza kwetoroora ihanga lyonna bari kusherura hamwe no kushomesa abanya-Uganda obulingo bw'okutandikaho ekibiina kisya nk'ekintu ekirayambeho kuhindura ha butegetsi. My promise that I will work with everyone, every man and woman of goodwill who wants to see a better and changing Uganda. Abatukiina abatutyoboola si nsonga, tebasobola abo yasobola ki gwosobola kubyogerako bwogezi ffe tuzze bikolako n'olwekyo tuleke. Wanyuma Mpuga yatongozaho ekibiina ekisya ekyarabe nayebembera ekirikweta DA. Today I officially would like to launch the Democratic Alliance, to launch a new day and a new way. Aha, naye ayimiriddewo ekitiibwa n'awuubira ku bannabuddu.
So, a new day, a new way. The Democratic Alliance. Mpuga na jarangu umuhanda musya n'enkoransia. Okwegeita omukugezaho okushungura y'obutegetsi. King no shoma kikwija kurataho mbere. Mpuga nija kutora nkahi cyaguranye naza kutora nkahi nija kutera ndankahi and ekishane cyange kikuza kurgayo mukarura kari kwijanikiye. Probably mnoga Paul ndakusima submissions anwani banje abarugahiguru ndiyo muntu otwira mu politics mun kurgo mu secondary kuzo mu university tukazo mu university politics nazo mu local government politics. I do analysis, doing analysis here, international politics. I have read history of Uganda. In the clips of President Museveni when he was still young, even up to today. When you see my laptop, it has several clips of Mandela. I always see them. Politically, I'm on Bagambiro, and I've always said so. And I will repeat. Ngunobu turabe twagire omu multi-party dispensation. Turabire ready. We are not ready for multi-partyism. Abakutureba waba nonda kumanya ngo abantu ha mu Uganda no turete twine parties tukaba tutari ready kuzo mu parties. Konkanye ndi wa NRM konkanye kinashangire. No shango muntu ari kuja ati ndi wa NRM aza kutera Akaruru president atera Museveni member wa parliament atera FDC chairman no C5 atera independent councillor atera NU. That is not partisan. Independent. That is not. In other countries ahibagizere kiba kweta maturity in partisan politics. Whether you're a Democrat, nobody Democrat. Wabari chama cha mapinduzi, you are that. In Tanzania, been the NC something. I mean in South Africa. You cannot mix. Of recent wakaraka wirami president yagire kuronda Akaruru abataka bamugera ngwiwe tafaka wokaruho konkaka ka member wa parliament katurekere. Ekindi ni ndeta niki one tukagira politics zo kuombekera parties one on names. Amona kozere kibina so amona kwara kirugemu na party negereta migenda. Arahona n'abantu aburu kugambira ngo NRM immediately akateka president Museveni. Ukigamba NUP omuntu ateka Bobby Wine. Tukaba tugira UPC zasha wagamba UPC, what comes to your mind? The Obote family. Bakigamba DP, you hear someone now the Kawanga Semogererez Ninga Mau. No. At omuntu acirugaho oshanga ngo pate ndijo kuzirugirwa haba kamabazo ababuza ziri built on nka UPC. Hati UPC no nawe barba UPC members kandi bakanyire. They are very many here. Konkatu no mureba oreba kunamere konkamute mabwe niki ni UPC. But now that tukachiciraza ngo nico turagende nacyo ntutekwa kugumiza munacho one nyondi wa NRM aza nyoni imanyeje ngo ihanga ry'abartine nyoti nyenda kubeta ba opposition nyenda mbete alternative government nyenda mbete abantu bari kureta alternative policies nyenda mbete abantu bari kuhabura government aha kuba yina hiturukika nko mu parliament ngo uri abantu barete kitiso ureba ruyare cyayanga
kandi achija nka alternative voice from the orebe kitenso bagira bata bateraterezamo. Therefore na government yabe ine weak opposition when Ebibiina ebikujihabura byaba weak nabyo binte byo rero nekora ba weak munonga. Therefore nyontura ni nyenda ngu kandi tutabateka hari munonga tugire they are also part of this country obu twabakirire. Creation of many parties could creating parties along the way hakaba business. I want to inform you some political parties are made out of kankore political party mbone ba members ba parliament babiri baba bashatu nanye bagume ba percent ninga mfune donors ninga nanye I cannot go behind someone namwe hate bibiri biza kuretera n'upobuzo omuntu nagira ati nyowe umuntu upuni ndeba koraye wareba mu abed communication ya abed nagira ngo abato nabashanka bakujoga abakuru hatu nga abed natekateka ngo cwaguranye tashemere kumuza omisho therefore shemere kuba inahari konka abed obaka kora patete ndukwijwa ngani njuka rukwesimba bwa president akakora pate yamushitamira yayanga finally ija anda Bobi Wine yaje mu parliament konka hatejo mentality yo kuteka ngo Bobi Wine numuto tashemere kumwebembera ngubone bo basiniya hatu norenka mpugana kujya ati nyona ntizire position mpango mishokwe tinkuza kwicirza I have to begin something echange nyo cyo ndukureba ati twabaye narebe kubaho mukatandika kusheka mukaki ijo bantu bakabagera amanyano oreba amanya NRM niye kugira ati mwene katukore parties zindi nango FDC ya agenda za DP zabaho konga kanana ezibabire nibagera ngo no hamasiko gari hatukore kureba ibintu bitekinga yo press oro umuntu yakurya twanga kandi confusion eryo I would rather go back to NRM. One I think aba FDC bakagenda bagira bati ataka wiro kangaye bayete matema muntu yihameche yagira nabo yagenda nabo aba NUP bagita bafuna pate yaba NUP konka taka wire myakena 3 years or 4 years down the road bariyoni betema mebindi hatu oreba ngowa intention hati eroiba kugira ngo manyangu NRM nimbi hati kandi oreba kandi ebayende bakandi bagira ngo NRM mu manyangu arimo obutagumisars we are intolerant we are not accommodative konka kandi hatu oreba aba umukire kake akubamara hamwe batandikire kuryana batandikire kutera nebukuri mbwenu hatu konka nyo kunkuba nindeba ndukora analysis omukaro kuturontuza manya kabura hebiro binga I think yeah just omwaka gumu hata ronka patenke ya because the nomination as president is around October exactly ati wareba nke je babes je bembahandikisa PFF actually take abiri na registered ekiriondewe icyo cyampuga kikabye registered ekikomeza mu process imuraze kuzihendera kwija gukora structure za ground kuronda abantu manya niyo raboreka kubashomesa rero niyo ratubere kandi candidate ninga niyo ratubere coordinator niyo ratubere NRM niba kandi yagire hari in fact nyo hate chindu kureba no kuja ngo NRM kwera be yabire ine percentage hati neza kufina percent nyingi because arona nabantu abembagera ngo katukuratire nupu hati bashiriyo bareba kandi ekibarumu ticho abayemba zo mu FDC abakugira ngo FDC yaba niyo alternative nayo masiko gagizira gata ganjire konka I want to quickly say ngwitwa abariyo mpawa now NRM hariho ibintu ebitushemereye kwicariza tukashitamaze family tukicarizana ngo ninkahe ahe kintu kironki kigenda kubi tukatereza. I'm one person who believes in continuity ninga shini nyichereza omukwenjera kwa pate hitu because our party is zibiro for more than 200 years
if you go to other countries noshanga pate has been there from 1790 something from 1920 something na hatechero tinkwichero zo mu kugira ngo pate yitu ebeho rero ngo nanka kwa agenda pana tushitame twicherezane ebizubu eberoho byo nibiha tukabisotinga nyenda kugambira ngo aba opposition kuza kubaho kwabo nyoni nyichereza ngo ariho ebinte byo kugenda nibagamba omuntu akugera twoga kutuzayirwaro embazi tegize leta terum itwe nkayenarayemo what can we do about icyo kibatugambira kuba reba bazara ngo imhande fili what can we do? I want to thank this government kugira ngo nehurikiriza konka challenge hata yije yitugenzere tukageramo no kushanga ko kugambira umuntu wamuje tukonka kandi icyo kintu kiza futirete rikizo ukandi wayenda kubundije wabo tari kwicereza tubi kugira ngo bakugambire ngo iki cyayanga umuntu akakomonda turije abanyankore nabo binefumero kugira ngo ko bitwire ikinye cyangwa bona abanyenda kushaba government yitu tugaruke tugirishazi tushitame de tugitwine ba chairpersons ba NRM twine executive ya NRM twine NEC twine tushitame turebe katwatandikire ntuye 70 ntuye 90% kazigumira nizishuma where is the problem rero tushitame turebe ngweki kwera yabe service delivery kubera mbajya ngo amashanyarazi amwete gariyo what can we do kuba rero mbajya ngo corruption what can we do about corruption I'm one person nyundi wa NRM ori kwicereza ngo twaba tutakorisa amani minji kurwanisa corruption na yeriye omwe ebistira hanze omuntu bakwata sente ngwezi sebonezo kombe ko umuhanda koro umuhanda ningirwaro omuntu akoreka ngo sente zona tine kibayombeka ebe bintu tekoko birwanisa of recent night in a meeting twashaba president ngo ikirize generation eje yitu etandike kumuyamba to fight corruption aha kuba hari abantu abariyo bakora bakone bariye nguzo mwihanga yitu no shanga tachine na myaka 5 ninga 8 mishu tachitwara mukazi omwirwaro tachitwara motoka yari kuvuga ne yamane etakurire byina therefore ito abakiriyo bavuga zapichi ito abakiriyo batambura mu motoka obuce atwicereze tumukwase turwanise ababanta ababanyunyuze abari kwenda kuteka ihanga yitu on the wrong side nabanyira kushaba abanya-Uganda ngo nimwe mube party yorutaro utakareba wanyu wemba koro muhanda bakakora gutaterire ukahunama ngune bya government hako muhanda gwaba mubi niwe no gwawo lastly parties nyonka bani manyangu kukoreye ko kuryo kutwara government ngabani manyangu FDC ekeryo kwegitana nupu eryo kwegitana DP eryo kwegita mukakore ikintu kimwe konka buri yo mwata natozo weye at the end of the day NRM neza kubatera Akaruru this time round ngayite percent kuba na namasko imagume bire mwine mukugira ngo umuriyo no muza kupushinga buri yo mwata ryo muke myarone n'abantu abundi kumanya of recent tube twine nko mukoro muke gwa NRM very many people came back baje itubire turi hata nturonda direction igizireta ebuzire hari abarakatonga haro ahando bani najya nankumbi manya hari abarinka he manya mu baryoku umuntu areba yaba confused agera tapana reka ngaruko mpate yanje NRM tujihabururo munda tujigambire kanyenda kushaba leaders ba NRM yapate yitu kugira ngo waho umuntu ine kinde cyariyo nagamba listen ogere kiyasho mama manyo norobo mugwiraro no bwakwema yakwemereza akakugira ati yo banzo yemera iyo muhuricereza nabasa kuba yino umuntu ubitoro ko kugambira gwiyo utagirota utazayo therefore tubahuricereze tuyemebe kubasa kombe kapate yitu kandi bikombe kihangari yitu ebirabi bitakutuyamba tubireke konka turebe ngo namunonga abantu bitu background bafuna services kandi mu district na nabebembeza butwini murebe ngo mwakora munonga abantu bitu barwo mu mbereze barumu babonererwa babakurungi services zahikabantu nashasha no mwana wanje wakazo owangira ngo hariyo isu y'abantu abakufa barirente batandaka kufa ejo tena na mata ya that is a matter of national importance that should be raised on floor of parliament kandi ntekateka umwene ba members ba parliament barungi bashimire kubana bagamba barukweshyira no kweshyira kanko si kigambo kweshyira
ekyo nekintu ekiriyo mu nkokora ya president enju ya eshana n'umurisa president witente fi enterwire na omushawitu nabigenderamo therefore nakatugunda nabaso butakibasa that is a matter shemire kuza national eshemire kuzo mu parliament ekaba addressed immediately bahana ba doctor arabantu abakuru omuhereth abamwe barugano wanyu what are they for? They should come up mwara abantu batandika kwitwa nyamankejo abantu bitu batakacengera in that way. Therefore ba members ba parliament banyu they should wake up and speak. This is a national matter that needs urgency. Mamweta right honorable speaker wa district ya Rwampara kandi hati itugambira na ndebe ya katano just katumure ukachifutura ati hamche ntwija kwetera uchuba twebuze sincere speaking opposition is ready Akaruru akakura taho Ebibiina by'obutegetsi bikwabura be ready Akaruru akakura taho kandi bar ready bata then this time can't ngwenda tuzokuhanyira mu ngambero ku ready what are you doing kiriyate bonichiya then abakutera ya untu ready nabo beja ko bar ready kubagambira just katumure ukache become back to jaftar kana jonani abaze na utugambire cyafuteka teka ashongeje Sky TV irakari abantu. Don't be a cocoa, don't be a cocoa, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my house. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Otwiroine chetengo chokushoma bunasi obuzarisa Evibiina Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetungiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera note mushanje 2 kinana neina 13 5 ogambe na academic registrar Evibiina Health Training Institute Mbarara City improving community health. Omworeko Uganda Manufacturers Association UMA bakuretera omworeko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikora omworeko omuchayi kacheka ebiri 17 kusye 23 byo ku 12 ahabeye shazirweho okutahamu shiringe 12 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zabshi abeshongoza babani naba DJ bakabi tere choma mpaka ukashesha face painting n'ebindi nyamwinji imwe b'amakorero abashubuzi ab'amahotel abebara abahinji abemyoga abamucomo abebye mukono ababurengerwa izoba n'imyanya gehingururize numweto kwija kwehandikisa omwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwenda omwanya go kugurizaho tera note mushanje note 3 5 2 ananina Sekukuleji Fresco Supermarket yagaruka yachikora iwori kwenda friji TV zakuka etebe etanda ebyokugaramaho ukaroto rubaraya za waini ezabuchika decoration ya Christmas ebyokunywa ebyokoreswa omukuteka ebyokuzanisa by'abana bato enkito emyenda n'ebindi nyamwinji ijo bitunje mu Fresco Supermarket ahakabeyi karunji bashazire mihendo mu biro bukurebi kandi neshaha zo kukinga buri izoba zongezibweho mpaka shaha mukagaze kiro bakire Arburemba Road opposite Imbaguta Street ojuchima baryo muri Mbara nibabasa kuretera buri horhona teresi mwezi kwenda kumanya birukiraho note mushanju note 2 9 na mwenda 9 ni 3 achatu ni 3 Fresco Supermarket serving with passion.
gashura na Sky TV yagaruka sekukuleji twagaruka nebisya byonka kandi oguno mugisha gwawe okwehangurira kitereke na Sky TV misho tagiha Sky TV buli soba abahereza bitu nibiza ku bantu bakubuza ekibuzo watera esimu rero wakigarukamu uyehangurira sente hamwe n'ebirabo nyamwingi ijuka ngwe bibuzo byone birabuzwe ni byiza ku bantu bikwata buhereza bwitu nka Sky TV ejini yo gashura na Sky TV omusekukuleji Sky TV irakarya abantu Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe Omagarageseji arhembereri kutuhindura tukabece chituri embereji eri kuhindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo nituwanturonde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebrukehezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena ukasigara no buraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Emyeze satu echichi go wangula nsasula emyeze satu nempangula hey ha abaye kubatachi Chitufu we nsasula emyeze satu mpangula chitufu gwe subscribing emyeze satu ku package yona joyagala obafuna AZAM TV osasula emyeze satu olwana wefulira omukisa ogutabanga wo ogw'okuwangula ebirabo ne AZAM TV ate si tutoka osobola okwetabulira ovawo ne free subscription eya AZAM TV kusana ekirabo semalabu miliyoni 20 mu cash bedu nkugambye miliyoni 20 kati no tulinda weyongerero ku family ya AZAM TV ovimbe ng'omulodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obachalira amaduka gafaga kuliranye AZAM TV, entertainment for everybody. Sky TV irakari abantu. TV irakari abantu tugenda musho na program Okubiri kandi tiyo ntera tochi ahashunga y'ibintu yo buteye cyo kutanatana mu kukira munonga ntandikira ahari Honorable Mathias Mpuga okugirizeho kutandika ikibira y'isi cyo kweta DA ninga Shid Democratic Alliance cyalonjingirijo tuwenka of course aine abandi bagenzi be onka utwasa kutahora kumondijo ni Abed Bwanka urareba Abed Bwanka na wari mu Democratic Alliance bakakironkinga enshongezi bakwemerera zamani nibagira ngo kujuma abantu kwarenga mu National Unity Platform bajogana munonga ikindi cyakabiri cyafutahamana mpogo mukura kwanje nagamba a petness ngagenda abuntu kimunonga tavara wide and deep tubakuriyeho kacyumu kwata y'ibintu yabo kurera huraje Abed Bwanka nayibuza oku abantu abetorira icyaguranyi bakubasa kurwana sa President 7 n'abamoya abashomesi muri yabo ariyo nafana David Lewis Rubongoya Secretary General w'ikibine cyo hamwe na that legal maestro wakweta katana nguna wirshware tarshuo abantu ambarwa sa President 7 ebyo byoda biryaho ninjaba bakigwija gita na segita ujo nanogo
bajya ngo rero Jonani mugize munyakazo nawe rero mugire ngo na Museveni agende ngo amwitse azaba mushama siya barigente so naho barachika mugahitaho tima bonki kandi Abed bakajya takumanyaniza kumuhizi nane baguma kwandikira ajya tubona shware so ibintu bitwazo rero tugamba kushira munonga tuyibuze ikibuzo how are we shaping up Akaruru kariyo kayije kahiko mukona tukiriyo mu byano ho kukira no ho wagenda no ho mukarurana turureta okuzo mukaruru international in the platform murede mutakuzo mukaruru nebyo ne kugenda umusho numuza kubyoga muta mukagaka mukagira meaning ngo mukarura ningate shonga nimpuga bya Museveni mbirigiro Museveni manya taro wasa kutero tambo jumikirwe wazo yejumura haje kiba kujumikira you are walking struggle nitego futana no kubanza kwejumura kikujumikire nambone nyowe naye hayo munonga kuhereza support yanje ugo speaker wa Rwampara ukani kigona kubanza kumujumuraho ngo cyumuhwereho azejo mukaruru to kutuma mugurusi kubinga bagurusi ijyo statement agira iki amanyungu yacu yo muri iki cyayero igira ugurusizimu agikirize because ariyo na complaining abagurusi hariho kumanyukira kore ku yaba complaining aho ryari umugambo bye bagira ngo nyo ko hosting shooting akuriye nagamba abagurusi kandi kakaba wagamba utwatiriya utwatarando ninja ile kwa wananka yagira ngo inabiya mentioninga naina ninkureza n'amazina yate abantu abakuru abacuro myaka yo kuru hariho ebatache ngwashabere abe nashaba president ngwatasiye mabe myaka ye nuko yakireta like this I'm bringing it clear now ngwashabere president abe myaka ye arikwehereza babahereze babano bakora alternatives but that one wali nagambira ngo alitabe myaka ye ebigero no wabiyanga I'm quoting the man who is here kora bino ndako umkwase tuchumuye nyowe Jonani nyowe posting egisho kubiri so king takagambira bigambe so timanya no bugambariyo mbene so Akaruru koko wa mutandamo achira mu cyumu mutugo achira mu now chakoma bari kiro kacho icho chako icho chakoma it was not a commercial break by the way it was during his submission aho furi kwara umsabye it was during his submission yagira ngo akashama ngo emyaka ye bagire che taking a front line but my worry was one singuze cyo ninkwetegera very good now my worry was who is allowing myaka ye and when myaka ye wachetegeza ogo wakushaba ngo arete myaka ye uwene myaka ye manyecho ni chimu extension amanya ngo na hashtag nawe ogwa ni chatindi akamuza ati genda nabawe so umugurisi yari yo kutuma mu ntente yibamuha atuma umugurisi mutahiwe true because birds of the same feather wachetegeza akandi nawe ni inteka ngwano umugambiro komje twonka abagurisa batabachi performing atayitu nana mamuna no umugamba Turunzo mukaruru Jonani Akaruru twakagira ekiturukura ntura Mathias Mpugana launching Democratic Alliance ntura bahorize bigambo wanyu ntura nambihorezo wabo tinka huriye no mutugira ngo hati tweke kisange twija kanupu konka twemerera ariye kine hati twakarura twakoze yabo kabato kabahingura muzakora ki ekitwemerireho ekinkwenda mumanyi opposition echeyemerireho as opposition no kwanga enkorambi eri kugenda omisho nambwe nyowe abururuma guno mwechebereraho debo mwami yo yaje ngine bakozero mukoro hakagira ababegeitaho icyo ncurwa wajo icyo kumase kubegeitaho maybe iri mutererize wanyitegereza konka wano juro timpuga yatandike ece kutari kuba joininga bano manyango opposition eciro nangono bakurwa abubu wayini opposition no murumo opposition icyo kigenderwa ninga opposition no murumo ahabwihanga
no murumo no muntu patriotic you oppose what is not necessary hata nani ngamba ni wagweho murumo kunzu byo kutekateka ngo bitari bya you were opposing tumurumo ngogo reba kuchebere konka it is part of that show tinkuja kurete bitari yakuri nkabita so immediately wawaye herizo murumo gukumpa kanisa oppose what is not necessary that is how it comes in so nyotinkenzere movement eterengaro ngunup yakora kandi kabina ngo FDC yakora kandi kabina wano reba zitakanyurira zigarako wawe yuko guma no rebera sero taza zaba nyinshi zatana muzagaraka zatana mpunga zitakuza wawe no reba mwirisizo ryananga okuzase tukiremba nyinshi hatari muyawe rero ko teka ngo wakabise oyemerera nente zawe ibiri no reba ziriyo tukashimwe nabo kazaguma nazo nizijemo rero okaja ngo chegitereho obiha abantu yegumye ngo wakabise eziriyo nizehere ntami omufamwe tari yawe tizawe that is what abanyugara bashimire kucemanya nchora kugira ngo at the end of it percent naisha kubura aho itekere kwijara kabaho percent yaheza kubura nahagarika mu kubanza no wakabiri opposition neteho kuzomura ya position ya opposition benare musigare yonka de ronka oguna areba mpuga aterebo boy na Akaruru. That is where the problem now is with opposition. Ogaba mushanje ti wabo mugurisi. Hatu that is where the challenge. Muriyo mutagurana wahora nkoko yemba tagurana rero abantu baterana Akaruru. Turagira mu kisibo because ogo mushinja tinkumanya unkani mbitekete ko wazirwa kwa nechisho. Ukareba hebugambo ebyoshikira sama mu mabazi ya Garine na president. Wachana jeza. So politics zo mutaru permanent friend taru permanent enemy. Tarwabe na chamanya ngo yashanga president Museveni ashitamye hameze mwenka yoshita muhono gumushinja na mama mbabazi omukire kaki tarwabe no chamanya ngo yashanga bete nambozi naho ngunawe na StartTimes so now are receiving us ya president Museveni Jonane Chamuheru tinga barebera koti ryo musolidarite yo kugira ngo bakwatsere opposition icon tade kano kizabesi je tinga barebere mu ne rido opposition tusho tinga rebere no pune gayo ne gita hamana muno manya besi je tabwijine besi je har timbwijana ushaya gambira ngo ya StartTimes ukati turwihamba abujo nabona bazi so oyota wabura bya kuwaje ngo wabura amon turede tuta kuzumukaruru kayija mwaba nibicyome nibyanyu mwaziyo kuka mwaba mukirikatunga mwaba mukirinajana nkumbi mwaba mukira Masaka abandi barakavure bandi bari mu State House abandi bari so numwija finally mwija ikigenderwa cyanyu kwindura ihanga igenero cyanyu cyo kuri alternative policies igenero cyanyu kuyo dictator in quotes kuko mukugira inkiza shirika yuri and how are you shaping up ata itugambira umutakamana na FDC cye kujana cyo mukarura kakwisha obine candidate batemwine tubakumanyoba oba mbaza ku draft manifesto batwagine hati abanyayuganda bakushaka bakwenda kubakora tabakoreke well okindro bwembezi kirabiro mhandesha ukubanza nuko mujamo yakoze sakuno wenda cyane ubusenga ubuteka ngo ategure outdated amaye kwamba kiyanga ningamubazo kuwana umurundo gwa kabiri umuringo gwa kabiri wagira nguri outdated gura outdated okay we nawo cyara bakurwana nabo zaranyenda just emphasis bere serious ebo no shanarosha na serious but now still back up and the reason why I say it is outdated embondeze kukozeswa kuya embondezindi nezijana mani mingi kokuzaziyaho suppressing abamiyanga because kinana bakutugambira fundamental change
kukura machinana mkao kukura fundamental change. Kumbe wakutia the fundamental change they brought was the panda gari ya physical wakutia psychological touch. Ndio tukura kota mangu mkazi ni wamkoa. Mfana jambo lebo mkikura wanu mumitakege nena powers of atom. Bakura nkabakura mzi nyitikato mangomzi nizo bakura zaze gwiriyoshi. Kwata kakuru kiko kalejeza hii asiyeka ungate n'abandi n'abakuru ranke umbusi haza na yino rujime yesima unezo mu Akaruru. Now umurongo wa kabiri na Akaruru batavuga Akaruru basema n'abanya kutura nabo kutukurikiriza kakitaba ante mitwaro kinana y'abanya Uganda ngo bibira Akaruru ko mu 7 ya Bratini kandi akaza narara bigamba bari Akaruru neza kuri sente zanje literally the Uganda is the new wakaguma sente wakaguma wakagamba kwa wani babira mbuza bitewe continente ngombo wakata zina bachiro babira mutazireki tazine babira kakabiyana ringa muzeje teneza kuri sente zanje mama ngo ine yonkini kumbe ntakaguma nsima abanyita so na Akaruru what watching M7 ngam 7 Mr. Nkosi mangwa Akaruru hoti because no kare wa batomu ngoma karabu mbumori yaza nari ndiye ndagrum kamoti umori babuyigaza ngano bore bwayigire ne bibi yaje mtu bibi amani then no murundo kwa kashatu bajeta civil disobedience and direction atashanga that's the most effective one. Because in our shrinkul zito kuzakufuna independence ya barakstiri Akaruru barakwasira imbuno bakaza kuwana muzungu wa birakuzeheseza ukaba kakatinga aid banyangwa menyo muzungu twacenda kukwatagana nisaniwe twakule kwa and by research ebishoka kachenda byabanya Uganda actually are now divided along the two lines. Abujo nanda kushwechera abanyigirwe then nabakinga bakubanyika as an example because na from government kana nyesiga takubanyiga research akwa tukutaha yana rowa bukatine rukuto ya kutora kubatine mashanyarazi so na waza you akura mtaini hivyo byona ni speaker. So I want to put omuntu wanje wangu go bituntu hati speaker kwa na speaker after radio from offices agamba bakamura iwota. So civil disobedience amon. So the civil disobedience actually taine na timing. Okwekarakasa. Ura taine na timing. Nubuje ngo abanya Uganda bamwe numbakwata the propagated I can call it the propagated or hybrid propaganda. Ebintu bibonire nibiza kubonera bitubonera umwana wawe yashoma bigato utashomesa utaraguza utine mitwaro just umutwaro gumugo ogu world standards kwerekeza nankaza zananka kugomboro because omoro weha wensi na dollars zibinecho ka $2.5 which is almost equivalent to mutwaro. So bulizoba Paulo tokusevinga mutwaro ryo mworo nibajyango bitaniriza kubonera nkaye miraculously tuwaza kufuna bukade bubiri necweka obubu nankaye yakubalira obane yabubalire mwese ko bukutwara umwana ntari if M7 studied I mean what school fees ya ntari ubwo shomera ntari kato kweli buri munyegana kari yo kushashura miliyoni 283 patamu and tine munyegana washashura miliyoni 283 patamu kungato msenteze equivalent miliyoni 2 is equivalent to that. So bota atwara mwana ntari kashoma obota araguza je obota bika mutwaro ebintu biza kubonera nkaye. So tibyari yabo abakurangu babikubi kugira ngo pana enough is enough and it doesn't take time.
mwene misoro cutting off babura amajwi babure kimwe cyone barje nene cyo wabuze cyo munge cyo uburize buri kina yanga kugamba none those more intentional twinawe tweka political brokers ahabwe mbera iba kubanyigisi aha social media twira kurundinga ho ka payslip kwa member wa parliament mshahara gwo bukadana na buna akutware mitware 310 na wenda was around that into mpika tunayikumina ndezikungwa so basema nabanyakutwara n'ibintu umusteta cake think sheka vibe ezin shize kandi atimaze muzaro ni muzaro mbaga bazero now hati member wa parliament yakoro kwezi kwena katane mitware now who is safe or who is fooling I'm sorry I'm not laughing so wambugana ukamuje twatubuka de 10 ucankara n'ikibina cyawe nakisiga abaturu kumwe then abo mukushanga babasena nka political brokers ebigambo bya myonone mvugirwa abo kureba hati wataba selfish nkaba muju ikiba mujumire kikashitaro hata as we talk umwaka gwaza kwa money next day is an election year tumwine candidate but candidate umuntu rasa kwemera authoritative rajat amuntu mwine candidate tibine na pati we candidate because ne chapate nanda ninchikita ibiri kumwe tukazomukaruru akebi afayo kabiri twaste bari mu rwanda tukatera ngo twakongera 2 weeks umbi afana ko karuko karongi wewe mu Uganda banijya nakatena naka bamaze kutwara minute barakongire ibiri kumwe na mugaga twazo mu karuru akabire kari Kristo kiriya NRM yasingirwa aha hotel africana no crossing ane bigero rwa EC offices zabiri ziki boxes kaikosha mnana guihawe sure akakarumi ka yieldinga nga convincing amon because I was asking obatera nanka obatera zake I was asking a political question ekikutuma ruya hati tomi yarunda no kadewe bitano ninga runana akabutwara rwampara akabuha sanitizer akimara kwirwa nango abamire nakarakazo mbare menda kundera niki I mean is it to kuya kuzikonsaza development za kozre konke byona nembera e dictatorial regime kutawo kujango bimwe bukutame kubira kutama bibyo so echo kora echo gambisha Akaruru take an example I've gone through actually want to say it through and I wish Tom would address it later. The 21 days as the NRM mazire ninge kuza kumara Bishop Stewart University eco manipulating registers because I believe registers is kubazo hati nono baruje mu population census bakatigambira ngo harimo kadi 18 nuza kubona kawurenka NRM yafitera nkakarango jona no msane kibi ngo abatezi bakaro kadi 16 tino kadi 14 kongo kadi 14 naiba ba register ni dawo jaci bastemera ku BSU bari ya computer zabo no babuza kuko zawo kubori yawo ora basigire ngo ngo bariyo bakora nanka ngo bariyo bakora e-voting achikaro ko mugomo rigenda e-voting so twatsi nabantu bari mu Akaruru ngabo ukangambira mtu wa rumwa numwe kwenda kuri kwenda na sibere cyo because it's not a question of having a candidate every day ukamuteka ukazumuka it's not a question yo kutunga candidate every day amon icyo kutunga candidate kizo tinshonga kandi wiri kukamureta candidate
owo mutapuraningira ati nawe twabuza mujya ngutinshonga no gutamuretse kunga rero muja kumureta kandi mutampuraningira taro kandi atakubata puraningira because tikumanya planning hatu wenda kungamisa mukubikana atakwenda oryo no jya ngutikire necessary taro planning yakubire gukorwa ati ejo number actually in budget thinking normally in abnormal situations. One, Ebibiina take an example our promoted political party systems use. But again, I hear some rumors. I call them rumors because to me zini kakwata next to court. That is the tension is without trial. As I recall before, detentions and court-martial activities divert other political parties. And the whole NOP infrastructure is a marking show solidarity with West, which is okay. But why is West being arrested? Can we come quarter to the tune of his status? Osigara kumubuza abuza kumutokwe ikibazo mukwatire icyo ne cyamateka konka haro political feel eitira court. I would have loved to see no mateka gari universe. So king opposition buri kujibuza candidate buri kujibuza ko prepared kuzomu Akaruru tujya Akaruru twine mugasho kandi kaza so timo baninye ni kubuza kubi oba answer zaguma abo kuba wao yotumine candidate ngunubo kutayikane tubo kutamtete bine mugasho kandi cyatiriya tumecora kandi tangwa man mumuro ndati ngebuze kibuzo abwenje kibuzo cy'Akaruru kibagumera kandi akwetsimba kikoro. So what is it tugire ngo so honorable speaker tugambire what you take opposition yo preparing na Akaruru akakujuma ndiyo w'ekibiina kya NRM kandi nabanyenda kushaba Amoni ngo kumurabe numuza kuzo mu Akaruru wareba NRM yonetereza register zayo nimwe ba PFF mushime kwa numutereze zanyu. It is okay, that's a different thing, but I'm trying to show you ngo NRM ni party roho yeri yone ekore byayo akontiza kugira primaries actually next year. Therefore shimukwana umanyana banga habaratera Akaruru yeri yone organizing NRM as of now in at least structures. Yes. Nda kubuza onka Amoni nko bundi mwishe bwetar political party thine ko actually Amoni no FDC tarmu no PF tarmu konka washanga hati mutine structures za ground ezimura atandikire mazima no bwo kwijo mu last hour noza kuhendeka kandi ito manyo umuntu yatire ndambwe 30 ibo tumukuza kwiruka hamwe therefore nka NRM tuzagumiza mu tukore structures tugire registers zitu tube ready facing any other political party erabeneje kandi for us we are ready to win. We are ready to win, we are not ready to lose, so we shall do what it takes. Actually you see turi nzo mu Akaruru ningo kwa kuzo mupira nonda kubanka club yanje ya Manchester United niyetandikire kunshobera neza kuzana to lose, we want to win. Watch the ningo tabanko wasa base no ngubone benda futera United ukonka rero bakashemerwa ibikopo tabako byenda but we are saying turi nzo mu Akaruru akafutira ntuzamu. Our intention is to win the presidential race na members of parliament bingi na ba chairpersons bingi na ba councillors bingi. Now for us we have to do all the activities ezo tukureba ngo nziza kureta obuhanguzi. Echa kabiri na twabasa kwato mu parties ati nko munuku tukabona yabu turihe nabwo ntubihaye because as a party you must recruit every day. Actually na chama to demolish the other party okay yaba strong okabateka. That is also a skill, it is also strength kugira ngo party yananka wagireba wiki wareba abantu aba strong wabagora nshoro kuburiya ukarebana nko mupira
mu Manchester United nyinga Arsenal guzura muzano mu Liverpool bariyo bagezeho to strengthen their team. Therefore namwe amonota kaba surprised wabo rinkawo kabantu babeno manya bar strong mu FDC ukashanga bariyo menaraim. That is mobilization. Ukashanga umuntu pumwe mabantu bar strong ukashanga twabaresera bariyo menaraim. That is mobilization. Our intention is to mobilize and to win and also to work together serving ihanga ryitu, like I told you, to work on issues zebitaterire now in house konka turebe ke mutwabasinga amono takatina kora shange percent ya NRM nko kuyabire last elections hato kashanga yayiyongera no kweyongera. President Museveni ariya hariyo aza kwesimba no which a person wa party yitu ariyo na yesimba kandi tukimukirizamo as we see how to do a transition konka party yitu ya NRM ekaguma. 2026 our president is here and we shall support him. Ito turuho kandi imwe ba Amoni no sira king urareba no siroti President Museveni yashanko wagira hwati icyanyu kibasa no kuba wasukiraba echo nico turi tugezo kucyuwaringa bo kuba yero yonkana mu gijwaro mbwire Akaruru hati ngure t-shirt ya yero yona nambo ndakaramu nakare twabetsimbire abafuteza tezo t-shirt ba naga konka ahandi tinkarebere sati za yero zemikono miringo zinde ba araka naba tinkareba kumanisa abarukutureba nitwe yere kindike yo noshuti yera ba NRM ekindike yo kwetegeraho abarukutureba abaturikirize nabarukutureba watandika kuretingira support yo mundu on the color that someone is putting on or nako you lose it all. Nagamba kara ni maisa enthusiasm ni maisa approach ni maisa nchiko za NRM heduko za bitebe byangi ya NRM ni maisa za bandi ni maisa mpira echo nicho nakugira ngo we are doing in house cleaning kugira ngo ebintu bitaterire we strengthen the community tugumize mutu jirenati zihame konka. I want to tell you NRM is strong and we are still planning now that we should have NRM post Museveni nabasa kubaho konka kwaro batacheruho nabwo NRM pata yiti nabigereza egume mwenye ndakweta abanyarwanda mwene rero twaza kuzombwire bwa politics bwo kwebembera amene bwo kuronda Akaruru muronde NRM moderator washitamaho kareba za basi zikuretwa Kongo ukareba basi zikuretwa Kigali zikuretwa Rwanda ukareba basi zikuretwa za Somalia ukareba basi zikuretwa South Sudan ziremempunji bakuzireta hano iworyo kwe mwana wanje akasinja karya abono bene bagera mu manyano reba ebiti bigizere bitate bigizere bit konka washanga ngoze shaha turiyo mu program omu eze shaha twaza kushohora vugo tahe twaza kushorota utembe chora tembo tahe tinara kwiguze nyenda kubagambira ngo echo that is one thing edmono bire bitakaterire jejeje konkecho n'ikindi kitashemere kuzaniraho kandi nyenda creditinga President Museveni nobwe kwa UPDF yitu kugira ngo security yo muntu witu waburije omuntu yashinge dukaye nyenchakare ni waraje yigure tinara gihende ni nyenda kubashaba ngo NRM mutaka tutakananka kuza kutengeza kandi kuza kugezesa party zitarushua about our security. Therefore mutere NRM Akaruru mutere President Museveni Akaruru nangwa kora kahansi iwe kiryari umemba wa parliament kiryari it's not mandatory ngo yo no waragarure uraba bakorire omuhereze uraba takozere ataye konka President Museveni witu mureke tube tukimwine tubone ko turaronde succession ninga nko harazeho transition tukamangwe NRM yite kiri strong eryaha no president arabata aruho ninga taruho konka NRM yite gumeho konka president mutera Akaruru tumuhereze nchuro ya muheru nawe agenda tayi. Okay, say so ningirangu ikibuzo nicyo cyuma kija kunyamba maybe giho ndebe kutwa opposition turunso mu Akaruru tinkarebere yo candidate wena owe mukizato tukajya mu turayitorore tinkarebere activities ezku motivating abantu kajyo tata Akaruru kira hihi tinkarebere yo opposition ne shanke nkete ine muhanda gukoraba timanyo byuno gureba no basa futero yo ta opposition hagenda za kwetsimba nankaro hontu mwesiga
of course opposition ayinde gutine muhanda ahubwo kuba 2021 election nimpamya ngaye barimo akarumbe bwayini harumba tumukunde harumbaha ikikutangaza ababire betsimbera agwa president next mpozi last 2021 hati amubani barikorana betsimaka yagwa MP hati wano reba umuntu ababetsimbera agwa president buri 2021 hati ne betsimba agwa MP norengo of course opposition hene hekuza ekindi ekitwatire ntugamba ejin pressure group nsi PFF tienti zomburu teka tungirora kwatekera agikwatire bende teka handikise nk'ikigome ekiri pressure group tekubasa kureta umuntu orikoza gukora ki rukwasa kwetsima kaje ka president hati wotaro ndora kwatire bendera ni ono nango ukore ki nango succeed nyumu ya Akaruru singe erho iba kugira ngo erho ni nkanupu ubu nupu na irinetaga konkati siniyo kugira ngo in case chatera bobo inagarika na itimba endizo ni DA Democratic Alliance hata na ino gireba oreba ngo it's a pressure group no ba registering kaba political party hatsune buzana hora itimba hako nyoni nimpanywa na Mathias Mpuga ojebembi taza kwetsimba kwa president nahona just nanangu abantu bamurebe itaregarike yake aje koreki ayitsimba wa MP akoreki ayibembere kunkateni kitekateko cyo kwetsimba agwa president nyoni nyo muntekateke yanjye aho ko tinga kirebere n'ikigombe cyarga gukora ki kuregistering so nyo mundebe yanjye buyo mwendebe kuko mundebe yanjye nindeba ngo amanganupu na parties nyinyi za political parties zindi eziko opposinga NRM haro amangano rugendo kare gumza musibura bakorera Sky nimbaza no kwebaza akunda iso kampere zo mu gisizoberi nanyi kubo umwe abari apana abazapane aho izoba n'icamani nisima abatereba n'aba Tukwirira radio ekindi na Sky TV staff na director nabo nimbasima rangano wamani no wamani twatwine umwami Jonathan yano ndakusiburota yenda kusibura nuko ubutumwa bwanje ngo no mushikino bwa kutware ndatakigenderire ninga takakize myaka nagumiza amamye bishaka mbone cyo kugira ngo tukazo mu martipate tutaro ready abebembiri hanga mukikore ready kwabo kumye bishaka mbimwe chabe cyo kukitereza mukitereze konka nimwe kozi yo butatereza kintu ece myaka yone rero mukigenda turyaba ready iryari jena kamuheru 1 noreba naraza kuri kigambo warning but it is not good kanche to kwebaza nyenda kwebaza abantu babiri bo mutano wo kubanza no shitine Robert Rwakandare political mobilizer mu state house avugire motoka ye ikintu musimera yarondo mugusu wanje rukunzara abirari baganira ebyarukweto kuntandara mukikunganzya bashikari mbono gogambira na utinye buntata ibyo byayikirize nuba byikirize kandi takagambira nanye nanye nkamwikiriza owa kabiri no honorable Jennifer Muhesi ogo waka anyishikire nkawe aba bantu nabazire banje mbone kare twino buzari so ko bakumpuka times ni nyoro byakanwa konka jorana kiryo munuka besides ze mukungambira byona team yangire kandi team binjire konka tukashira final ikimukuteka teke mukumukiciye uri mu rugendo rwo final ukumukicyanjura abantu toturi murya bayumba kuta finals kandi urya semis Tinkaje na semis anyway so Jonani no ijure bigambo byashungu to kubimanya Jonani omukuru director Robert Jonani yaro mu kamera yajyangwe mu kugamba n'amazwa nabimanya kuboka takashikira finals arya semis amoni sibura turebe Paul n'abaturikirize n'abatureba
Actually, mine will be basically greetings. Because kuna mbele na mkama wanye na mnyono wanye tucheza na mwa send greetings za Christmas in advance. Nabukwa mama nyembera yihangi iturumu tungadira ngo abashatu neza kumureba. Yese ndasakuze miraculous abeni mbataga ka Sky TV. Menaze nyendeza abanyiganda bona. Christmas yiforere kunkatushabe shabe munonga twange kibingo kwa barokore bakwanga star. Okay. So turwanise kurangu ebibebi NRM rugime kutwisaho tuhabiyanga kuko barokora bakwanga iki. Okay. King yani yakusibura umuhagizi umwajonani Reverend Rumbatabaho we awara ko yabutanga gushika so umuhagizi wawe kindi kanyeriero do abanjoja panelist musia umushija tiyo muto mwana ari gipano gotile umwana umushija n'umya kanyeriero back home aho cyabanya kanyeriero ndo banjoja this new kid on the block nawe amutaje kumutahirije yataka gukora analysis so mwakira official mukoro doji ya ndewa good anyway. So finally King nyenda kwebaza mwe n'abantu bareba messages nazireba kandi mwe bari namnonga abanyarwambaro kandi ni Paul we bari kumana tuherezo opportunity sharing ngo n'abanyayuganda twine ebitkumanya nabo yine bakwana bamanya nambwene nyenda kushaba management eji ejegera yakire etwicaruze ngo twateho feedback z'abantu baba sakutwa dakika nkikumi arako abantu kunkurugama baje ngamwa mutine simu tukatera nito tukagera ideas zo twabagambira ninga tukareactingaho mwene mukama kwa kwija kucyurira tukagera hako ka time nabo bakagire bibatwerezaho akuba we give them nabo batwereza job kasayacyurira konka mwe bari munonga abanyarwampara nimba kunda nasigara mwese gwa Jotham King speaker wa district eje ya Rwampara kandi 2025 2026 2031 ni njanka chama ni C5 wa district tukwatomu district ejo tuchina mani tuchine ngoga we can tutamza district itensia omisho. Okay, abanyarwampara King ngugo Jotham tuko Jotham mwesugwa Jotham mwesugwa ngo mazi tukunu King rikakwata ni Jotham mwesugwa so fine tujya kubantu mushabira ntumwendeze birungi bakoreba Sky Okubiri nuko yagende etyo guno murundi banyeta Paul aboda political science no studios ikireki nanyine mu omukuru amono mu ya FDC Katonga PPF then twatwine Jonani uri mu rugendo takakira finals ko ari mu rugendo PFF People's Front for Freedom twine Jonani mugizi ari mu rugendo ya class finals ecyamutabara